Tamamen serbest olmağanca Kırım'ın demilitarizatsiyası devam edecek. Akıyardaki patlamalar ise son değil. Bu hafta Ukrayna istihbarat hizmetinin spikeri Andrey Yusuf bildirdi. Onun kaydetkenine göre 10 yakıcı rezervuarı yok etildi. Bu gibi noktalarının korçalanması gerek olgan Rus piyadeleri ve hava savunma sisteminin ise yaxşı çalışmağını tasdikladı. Yangını bir gün içerisinde söndürdüler, panikanı ise tındıremediler. Adet üzere Rus harbi bölüklerinde yüz bergen patlamalar Rus dünyası efsanelerini yıka ve Kırım'ın dokunulmaz olmağını gösterir. І дійсно серед навіть військового контингенту, який перебуває в тимчасово окупованому Криму, зараз шириться практика оформлення відпусток під будь-яким приводом для того, щоб як мінімум вивести сім'ї, як максимум повирішувати свої питання службові і перевестися туди, де спокійніше. Ateş hareketinin partizanları kaydetkenine göre Akıyardan sonraki maksat Kırım köprü olacaktır. Olar işgal etilgen Kırım ve kanunsuzca kurulgan Kırım köprü hakkında bilgiler toplay. Kırım Tatar Milli Meclis Reisinin muavini Ahtım Çiygoz'un tarif etkenine göre Yarımada sakinleri Kefe'nin yanındaki yakıcı bazasının bilgilerini paylaşım. Düşmanın harbi noktalarında yüz bergen patlamalar semiddeşlerimizni ilhamlandıra. İhanetçileri ise düşünmege ve rahatsızlanmağa mecbur edim. А настрій колаборантів, який показує реальну картину, вони там в співбесідах між собою, ми знаємо про ці акценти, скажімо, як вони вибирають для себе, де їм жити на Росії, але це їм не допоможе, ми всіх достанемо. Ukrayna istihbarat merkezinde bildirgenlerine göre Kerich köpründe Rusiyaga ketken yol kilometrelerce arabalarının tolu olğanı doğru harekettir. Ukrayna hakimiyeti ve askerleri tezden Kırım'ını terk etmege tavsiye etim. Ukrayna silahlı kuvvetleri Bakhmut'ta karşı saldırıga keçti. Bazı noktalarda düşman pozitsiyalarını terk etmek mecburiyetinde kaldı deyip kaydeti Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sirskiy. Generalının bildirgenine göre Ruslar toxtamayıp jebege yanı askerler yollay. Bular arasında paralı askerler ve desantçılar da var. Bu gayıplar düşmanını Bakhmut'unu zapt etmek niyetlerinden vazgeçirmey. Bakhmut'a kirişlerde işgalcilerini Ukrayna sınırcıları karşılay. Düşman pozitsiyaları sadece birkaç yüz metre uzaklıkta yerleşmekte. Açık çölde düşman saklanıp ulamay, olarını Ukrayna top mermileri yok edim. Бегают, як миші. Да, бігають по полю і все. Вони не знають, що робити їм. Ми тут з усіх позицій накладаємо їм потрошка. Etraftaki çöller işgalcilerinin cesetlerinin toldu. Ukrayna askerleri Ruslarının askerlerini binayen hürmetsizliğine şaşam. Düşmanının yanı ucum gruppaları cesetler üzerinden atlap ileri geçmeye tırışam. Розумієте, що саме гірше, як я сюди прийшов. Там от чоловік лежав в камешах 3 дні і кричав. Спочатку просив хлопці підійдіть. Потім Це росіянин? Так, потім матюкав. А він лежав від них метрів 100, 150. Він 3 дні кричав, він потім кричав їх, що поб'є, потім води просив. Виконував, тобто згадував всю їхню рідню жіночого роду, всіх. І так потім вже тільки ревів, так за 3 дні дійшов. Розумієте, їм було до нього підійти 150 метрів від посадки. Düşman piyadelerinin ve tecizatlarının yok etilüvü Ruslarını ucum süryatını zayıflaştırmağa mecbur bıraktı. Endi esas kuvvetleri Bakhmut, Avdiyevka ve Marinka istikametlerinde toplaşa deyip kaydetiler Ukrayna baştabında. En sıcak çatışmalar Bakhmut ve Marinka'da devam etti. Tek bir gece içerisinde Ukrayna savunucuları onlarca ucumunu toxtatıp oldular.
Руслар энди 2 yıldan берле мусульманның дефн этилмесине изин бермей. Ишгалчы ТКХ комитет качынчы дефа Наби Ибрахимовның жеседini бермеге ред etти. O kuvvetçiler tarafından 2021 senesi Mayıs ayında öldürülgen edi. Böyle cevapını advokat Edem Simidliaev aldı. O Rahimovның cesedini İslam dini kurallarına göre defn etmek için talap etken edi. İşgalciler ise Rahimovның terörist olganını ve bu sebepten kömülgen yerini gizli tutmağa akları olganını bildirdiler. Где тело находится, захоронили они его или нет, нам, к сожалению, пока неизвестно. Мы ждем ответа от Следственного комитета. Надеюсь, что все-таки тело выдадут для того, чтобы можно было нормально человека захоронить, убитого человека захоронить по всем канонам ислама.